Manipur News.channel mayam butaram oksari leinana ngasigi maroi pau pijari. Manipur erangga mai leinana aranba touba amata kankhtpa gi mathou tade Supreme Court. Manipur tholi birang asiga mai leinana aranba touba mioi amatabu ekoina protect touba darkar oide haina Supreme Court ki Chief Justice Sanjeev Khanna na phungtokre. Cookie Organization for Women Rights Trust na hangi Chief Minister N Biren ga mai leinabani haiba leak oiraba audio clip amagi matangda Supreme Court ta tharakpa petition amaga mai leinana ngasi jathakhiba hearing da Chief Justice na matagi wafam ase thamkhibani. Chief Justice na lusingba Division Bench na jathakhiba hearing aduda Central Government gi maikaidagi Solicitor General Tushar Mehta na lephi aduga petitioner gi maikaidana Advocate Prasan Bhushan na lephi. Leak oibani haiba audio clip aduda yauriba hanagi Chief Minister N Biren gi khonjel ni haiba adu asumbara sumdabra haiba gi matangda Central Forensic Science Laboratory gi report sil tawrga ngasi court government gi maikaidagi langkatki. Loinana Solicitor General Tushar Mehta gi maikaidagi kohorbu thajadaba thambaga loinana kohor asi yamna nauba organization amani haina court na thongki. Tushar Mehta gi argument adubu court na yadabu loinana ekoina petitioner bu ignore tawba tawdaba haiba siga mari lenade ekoi wafam di karigumba aranba tawbuda senabani haiba khanglabadi ekoina mioi adu protect tawroi haina Chief Justice Sanjeev Khanna na phungtoki. Report aduda kari haiba warol court na phungtoki de court na report adu kupna yengla matungda report asigi matangda nahaki officer da khanganaba Tushar Mehta da court na khanki. Court ki wafam adu Solicitor General Tushar Mehta na report aduda kari hairi haiba ehakti khangde haina wafam thamki adubu court na yauri wafam sing asi paraba matung government da khangalu aduga anoba report ama puru haina court ta khanki amadi court na matangi hearing July 12 da pangthona matam lephi adu hearing asi pangthoti manung makhata na hana Chief Minister N Biren gi mutakta tigatbagi thabaki aduma makha chathana basu khanki. Kohorgi makaidagi lepliba Advocate Prasan Bhushan na video clip asi da yauriba wafam sing asi yamna serious oiba matter ni audio clip asi da N Biren na maitai group ta state ki nongmai amadi nongmai maru sing lut tawbagi ayaba piri haina wafam court asi da mamang da phungtokhiba lekhibani. Amadi audio clip adu da yauriba khonjel adu Chief Minister N Biren gi asengbra haina private laboratory ama oiriba Truth Lab ta examine tawuda khonjel adu Chief Minister N Biren gi ni haiba sa da 100 chumi haina confirm tawi haiba gi report asi da kohor gi makaidagi ana langkatkrabani. Adubu government gi makaidagi lanai over lab amada sathagiba oibna report adu chingringai oi haiba wafam pukolapodagi government gi makaidagi leak oiraba audio clip adu amuk hanna test tonaba khangalapodagi Central Forensic Science Laboratory na test tawra matung asigi report adu sil tawra ngasi court langkalakhibani. Kohor na satharakiba petition adu da hanagi Chief Minister Nongthoba Biren asi Manipur violence asi hena chawthoanaba honabada tauna saruk yai haina maral sirapolena mahak Chief Minister dagi resign tawgadabani haina su phungtokibani. Makha tab update amada Pakistan sougattuna wa ngangluba mioi 38 hojik jail da leiri. Pakistan sougattuna wa ngangba mioi amata lemna tharoi ain go beserak phangani haina Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma na phungtokre. Hojik state asida pangtholiba panchayat election mai lena election rally amada Hemanta Biswa Sarma na Pahalgam terror attack ki matungda India gi lehauda popa mioi sina Pakistan sougattuna wa ngangluba mioi makha tan phagatpa leptri makhoi gi manungda opposition gi MLA ama yauri ngasi sumakata na hojai amadi short Salmara Malkachar district gi me ani amagasu Pakistan sougatpa wangang lubidamakta police na phagat kre. Hojik phawa Pakistan sougatpa wangang lubagi mioi 38 phagatuna jail da leiri makoi loinamak logi khutagi nathokpa yaroi. Pakistan jindabad haina lawba mioi singi makhong tudekani haina Pakistan sougat mioi singda warning tawki. Ekoina Prime Minister Modi amadi Indian Army bu sougattuna malemgi lemai chingda leiriba terrorist bu matik chana dandi igadabani haiki. Makha tab update NEET exam ki question paper yolambaga mai lena Rajasthan Police na mioi hum phadana thijanba hokre. Ngasi pangtholiba the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG ga mai lena ngarang exam asigi question paper candidate kha da lupa lakh nipu da yonduna examination asibu scam thonana ba honaraba mioi ahum Rajasthan Police na fare. Rajasthan Police ki Special Operation Group na hiram asiga mai lena Jaipur dagi Balwan Mukesh Mina amadi Hardas mioi ahum asi phaba ngamkhibani hairi. Police ki investigation matung ina hairiba mioi ahum asina mahiroi amadi mahaki imong manungsing Gurugram da puraktuna hokhiba irai numita hairiba senfam asi demand tawrkhibani. Adubu mahiroi aduna question paper yenge hairbuda mioi ahum aduna yakide hairi. Mioi ahum aduna
question paper adu yenge haiba tadabadagi imung manungna special operation group da contact tawduna haibe asi hokiba thangdana mita phakibani. The national eligibility cum entrance test asi leba asigi state pumbada mai palaba candidates in the medical college in the admission tawnuginokta pangthoknari. Atoppa thodo amada need experience in the medical college exchange tawnugidamakta sel loramba miyoi mari amasu phawa ngamle haina official source amana hairi. Bhubaneswar special crime unit na hokiba thangdana mita phaki miyoi mari adu manungda anidi Odisha dagini haina commissioner of police ST singana phongtorali. Police commissioner asina phongtorakpada miyoi mari asina medical experience in the makogi mahutta atoppa miyoi na mahut sinduna exam asi thanbagidamakta yamlaba sel sing lokhatkiba leinana aspirant asi mai pa anduna medical college ta admission tawgani haina thajabasu piramki hairi. Police na farmiya sing adudi Jharkhand dagi Piyadasni Kumar, Bihar dagi Arvind Kumar amadi Odisha dagi Sunil Samantra amadi Rudra Nayan Bihari ni hairi. Police na hai gen kupo asina candidate amamdagi lupa lakh kun dagi kuntra phawa lawi hairi. Pung ahumgi matam aduda NEET UG exam asi ngasi nungtil pung ani tarakbuda lebak sin matungna pangthoktuna nation asigi medical tamningba mahiroi singna medical college singda exam asi pass tawraba matung admission tawba yagani. Mamang chahira exam asi May 5 da pangthokki adubu Bihar amasung Rajasthan state singda sauna question leak oiki haiba matangda national testing agency na miyoi kya phakkiba laikhre. Makha tab update amada sakangdaba sina imung amadagi sel amadi sana hurankhre. Ta asigi ahumda Imphal West district ki Pasoi police station na konba Langjing CRPF ke maningda leiba Khomdram Komen koba miyoi amagi imungi yamlaba sana amadi sel oina lupa lakh 2 rong sakangdaba sina hurankhre hairi. Yumbu oiriba Khomdram Somengi loinabi Khomdram ongbi Banupati na phongtorapagi matung inadi hokiba May 3 da mahaki masegi yumda barti ama yawba chatpadagi masena ahing lepro haina lekhi. Matang May 4 gi yumda halakpada imungi mingsel kaiduna lema thenaki imungda khinba ambari thong hangtoktuna firol makhada thamba upuda yawba sana amadi sel leiromkide hairi. Mano makhata na yengbu matamda yungi maning thangboda leiriba ventilator thugaiduna kaiduna leiromki huranbasing aduna ventilator thugaiduna imungda changdaklaga sana amasung sel oina lupa lakh 2 rong huranduna pukre. Koina hurankiba aduda CCTV gi driver camera su yakre hairi. Mano makhata na phongtokibada Mapuraiba Khomdram Somensu ani suba Manipur Rifles ta tabak tawdagi yumda leite isa ani su larik tambagi mapanda leikibana matam ayamada mathanda lei masi khudong saba lawduna sakangdabsing aduna sana amadi selsing adu rankibani haina su phongtoki. Makha taba update amada Samit Patra na Susampur satuna kuki MLA amadi kuki CSO sing unaduna wari sanakre. NBD na February 4 Chief Minister phamdagi resign tawkraba matungda February 10 da President rule thamkraba matung state asigi hojik oiriba Rajdegi oiriba ibam Sinamgidamakta BJP gi North East in charge Sambit Patra ngasi ayuk pung 9 krum ta matamda Imphal International Airport ta thunglakhi. Mahan Imphal International Airport ta thunglabada BJP gi official sing harau tayam oki masi matungda Sambit Patra na airport gi helicopter da Sujanpur gidamak khongsanki. Sambit Patra na Sujanpur da thungdana Thanglon AC gi MLA Bungjangkin Balte Sujanpur gi MLA M Gokte amadi CSO sing lusing unadana wari sanaki hairi. Loinana wari sanaki aduda Zomi Student Federation gi lusing saruk yakiba loinana ZSF ki maikaidagi su Sambit Patra da memorandum amasu pisan ki hairi. Masigi matungda Sambit Patra na hangi Chief Minister Thoma Biren gi Luang Samunda leiba mayumda satuna haktena unadana wari sanaki hairi. Loinana ngasi numidang Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.A. Satrabataga unaduna wari sanaraba yai hairi. Masigi matungda ngasi numidang Imphal da hotel da leiba loinana BJP gi MLA sing unaduna wari sanaraba yai haina hajanari. Panbayabadi February 12 da Manipur da President rule thamjalakraba matungda hantak April 19 da MLA ka matuna khuyek piba Derol amam Prime Minister amasung Union Home Minister pisandana miyan President rule pamdre popular government ama samjarage adugi namak thabak pakat piu haiduna kanna tasangkiba matung numit 5 ni leiraga Sambit Patra si Imphal da thunglakibani. Sambit Patra na Imphal da leiringe matamda MLA singa unadana popular government ama kemnaba ngamjabi thakta thabak pakalakpa yai haina thajanari. Amoramda Speaker yawn MLA singna thoram kyada saruk yaba lakpada pangmising hangbu hangi pakum piadana atin matangi manungda state asida lenga ama semlagani haina su phongtokkiba laikhrabani. Makha taba update da Manipur da pakaleba National Highway project sing matam chana loisananaba governor na poktak pikre. Manipur da pakaleba National Highway project sing gi matangda governor Ajay Kumar Balana siar logdana ngasi review meeting ama pangthokkiba loinana project sing asi matam chana loisananaba mai leinaba singda poktak pikre. Raj Bhavan da ngasi pangthokkiba mifam aduda saruk yakiba National Highways and Infrastructure Development gi Corporation Limited ki Executive Director MS Devalna Manipur gi tongan mafam singda pakaleba National Highway project sing gi hojik film sing matangda
ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ, ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯂꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ, ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ, PWD, GIG, CRPF ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ, ꯅꯣꯅꯦ, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖ ꯅꯣꯟꯖꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯁꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯖꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯂꯤꯕꯗꯤ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯪ ꯁꯣꯛ 2019 ꯃꯦ 3 ꯍꯧꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯛꯂꯤꯕꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 16 ꯍꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯇ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ, ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP MLAꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯨꯟꯅꯒꯅꯨ, ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕꯒꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯠꯂꯨ, ꯐꯝꯃꯒ ꯐꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯕ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯆꯞꯄꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ MLA ꯍꯦꯟꯇꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ PR ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯥꯔꯦꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯨꯝ ꯆꯤꯡꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ? ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MLA 12ꯅ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ, ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇꯨꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯃꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯅꯕꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯌꯥꯗ ꯇꯨꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ꯫